여기 거로전 같다. all pelling koli yapo mai ka chinno lo ban pa chon sal ni maran sam ona ong sarawit and telen paito and ten telto and muleta to and pacho main coach kom ka chin ingerkin kit saplumo ngai sarawi perrakin saplumo rosono kapai and ka chin sawase all oli kale pugat perankak ang roro ki repensap day sarawi renpil ang teren chungalen ki mataulap perankak kalala wiuya saramawat renkak kolokol shar pekol melelei om day sarawat perankak koso-koso ya salatang kepada rekan kapai kan mesoner o Pahrek don sabmar kapuk-kapuk makayu kesambal yai aramas ayai mat may bacawan ulian keciti bakro muni lang kapai nats kaon Yesus Kristus makin yang kamu yang ngai sarau kecin yai aso kaon eren ti koros ko kolaj merencan onang sarawi Kalangan tikan dikor koros keti Speaker Pohnpei is Chief Clerk on roll call. Senator Atsen Abram, Imang. Senator Kikwabis Jr., Imang. Senator Isaac Artui, A. Senator Ricky Carl, Senator Taggart D. Daniel, Imang. Senator Sonsere Edgar, Imang. Senator Stevie K. Edwin, Imang. Senator Brian P. Epsite, Imang. Senator Jack S. Harris, A. Senator Francisco Elionis, Senator Helgena J. Johnson, Imang. Senator Stevenson A. Joseph, Senator Sandalina Leka, Amen. Senator Mikael Mike Loyola, Yep, Imang. Senator Kasinda C. Ludwig, Amen. Senator Makari Miguel, Senator Evelyn S. Movic, Amen. Senator Sheldon G. Nett, Yep, Imang. Senator Nelbert A. Perez, Imang. Senator Mitero I. Simina, Imang. Senator Jason A. Walcher, Imang. Mr. Speaker. Hey, Quorum, Mr. Speaker. Pwede essential mag-trial quorum, mag-proye po yung kakulian trial tiyo, uya sa karatan. Kapung lap ang kuburan na nilap, kaya po ni pang kuburan kalap ako, wow lap ang kuburan ni Shoko. Wow ko siya bulmar di kan, nanalang ko, na ang kaniyay ko. Wow Rohng, lap kay ti koros palian tiyak, momocho government, national, local, o state. Waon ki Kabinaan Pohnpei, the Honorable Reed Oliver, Sean Kopong Lapalap, Joseph, yang kami Sean Kopong kan. Koros, wasakset, waon ki Vice Speaker Michael, Lord Leader Abram, Honorable Senator kan Koros, Ibilman, waon ki Senator Langalang Kasampal, Samoro, Oloisyo, Seriso, Sumasakan, o Lapalap kan Koros nan Chamberwood. Waon ki Rael kan Koros, mayang patyang trail nan Chamberwood, men Pohnpei Koros, Pohon Kalapwat, Pohon Takapaypay kan, o nan Way, Laut dan Sampakan. Rakat o patyang uliya pamail kan nan, uya kupur kosan ti Kaysakwat. Trailan kakatla mo trail, ay ban po na sa floor leader, Abram. Speaker, cakap kembal ma. Trail, bagpagyug trailan komal ma, trail komal.
May ban po na sa floor leader, Abram. Kailangan ka mamayang Mr. Speaker. Pwede ajay kacin opener nan ansun kemal lo sana maur siang koris. Agam kuproya puyen kak pawusya jungal sakar. Amoy jungal sakaratan wa kapat-kapat kamu kuproya puyen kak pacang aja. Wa kan me kemudian ketiar mol watch o pawusya nan wa saksiat wa ngun kamu speaker. Kon ku vice speaker. Wa ngun melel Riyai Honorable Senator kan koris. Ibil men wa ngun irail kan me yang pacang cel nan kalari. Ran maun kapeng tarakap o men Pohnpei koros melel irail kan me pacang cel nan men kapesiakan. Mang Mr. Speaker ni wa men pacuan cagare mamut kesempal wo jo pegek cel suspend order of business o ketilang pan miscellaneous pekeriaman. Pagpagtaro karyaman, dahil katiang pan miscellaneous o miya karyaman pan kamagito. Ara taktay katiar pan miscellaneous yay number Asia Kisu, Ratoro. Point of privilege, Mr. Speaker. Kami, Senator Joseph. Kailangan ko may Speaker, regional wapan, kupuromo. Belal pa siyang sa karatahan, Kapwuhng. Kaya po ni Wama kong pacuan. Kasi nuyaya nga nilang. Wakon kun komoy, Vice Speaker, Floor Leader, Honorable Member kan Korusya. Kakadya sa isal may yang pa siyang. Kuya ko po rin, Rahnwet. Okay, Senator Joseph. Kailangan ko. Speaker. Kailangan, Senator Joseph kung kupura. Speaker. Record and reflect me Senator Joseph yang patayang uya kupur. Kaisak, regular, kayun uya kupuran nan par kapwat. Kailangan, Senator Joseph, kung kupura iso te. Patrawan, lemleme mo kung yang roll call. Kailangan. Miyate, Speaker. kamu Senator Perez. Speaker, Komal ma. Kamal. Na, Kamal. Miyate Ratoro. Speaker. Kamu Senator Simina. Bawa mo na iban patro ay tungal sa karatahan wow Kapwuhng o Ngilen. Ay tungal wow kapatapat dan padang sabul mumi mo kong tiyang kier. Kawit kan masansal isang pais. Iminuya kamu ketidailan daulang kum kedriang dan appointment and credential committee members. Uyang motion. Pagpagtaro karyaman Thailand. Kamu ketiyo mayor Speaker ani Kayata Committee in Limman yay Credential Committee. Sansal me karyaman pen motion miye. Koros me utung kamu keto masani yay. Pwuhng masani show motion paitar o ime pan wiyawi. Speaker pani tiyata member Limman me pan wiya Credential Committee. Me pan track
o examine credentialin Senator-elect Edmond o irail kan me Speaker Panitiata yay me ban sansal Senator Perez, Senator Harris, Senator Edgar, Floor Leader Abram, Vice Speaker Mikel, o Vice Speaker Mikel may bang ya Chairman in Committee Watch. Sansal mo Mie masa na ben rawo masotre taikat la mo trai. Kami Floor Leader. Kalangan Speaker, kaysa bali jungal sekarang wow. Speaker, dibilang sekarang muat kesempatan wo jo pegik challenge suspend o dara business o sa paltalaban item number 5 may appointment of special committee. Pagpaktaro karyaman challenge sa paltalang number 5 o miya karyaman pen motiono. Pagpaktaro karyaman pwagi miya karyaman pen motiono try sa paler o try katkat pan number 5 yay appointment of special committee to inform the governor that legislature is ready to transact business. Vice Chief Komtola. Appointment of special committee to inform the governor that the legislature is ready to transact business. Essential, me committee in Silliman, me ban wait on the governor, yay Senator Excite, Chairman in Health, Senator Leka, Madam Chair in Education, or Chairman in Finance, Senator Joseph. Chairman, Meban, Germany Committee to wait on the governor, yay Senator Joseph. Kalangan Vice. Masan Saler, Miedre, Masan Abel. Speaker. Masan, kami, Vice Speaker. Ipadawang kami lala may inira mo kayo kasambalar Rahnwet, makamuyaptuan mo yay tiyata. Ari, may nakonong kadalang ka kamalti pa kamitian Silman ang kakuway to the governor o kamitian credential iman pagima katalbahan tuba na murinta session wad talang ka wewa panaw kasan ito yapan tatak pwede makak ang kadalang ka reportin pantalanan third session and regular wad day pwede mauran kamiti wad apan ralimao anane na pala tatak nanray ralimao sang negara boy bantor paran tatong floor leader speaker. Vice Speaker, yield floor, Rohng, floor leader, Abram. Kalangan kamu Vice Speaker Mikel, kalangan kamu Speaker. Speaker, sang ni Iran kasalata may sang Vice Speaker Mikel. Anuwa men patawan siguro mo kasembal wo jo pel jalan ka kumbal di sang nanung yagpur. Subject to call. Riyaman. Chansan, Memier, Kamagit, Trident, Kamaltisan, and we are Kupuran Rahnwet, or subject to call. Amone ban po na siya Kamagit wo, may kupraya po po na siya Senator Carl Talukan lang siya. Kalangan may speaker, unay ban pato kung kupura po yung kakpadang sa pulmong sa karataan kapeng o wow may pato yan din lang kapayer po ang Pwuhng. Itong alwala pa ang kupura mo yung 1 to 5 speaker. Floor leader, Honorable Senator Kan Chorus. Irail kan may pati ang kajahil. Kung kupura speaker mo nang ba ang kair sa madahil katin para kapuwad kay yun ran. Ingak pata kat kasampalwad o po na sa pato doon 5 speaker in Congress. Honorable Senator Moses Mepachang Legislature mention Rahnwet o Irail all kasampal kay mayang apapali campaign public safety
Lieutenant Ioannis, Captain Ioannis, Commissioner Hadley, o Officer men kapukok patoyang buenkak yang patayang sabun matail Sergeant at Arms nan ketika kesempatan Rahnwet pergi Konstantin Speaker Ahmed Memen tungalan kian semua mon kompan kair kamelele mereka sembal KPSW dan Mia Rahnwet kalangan. Ipatawan memiyayar kamagit Thailand Rahnwet yo sa palpana subject to call ay ban po na siya kamagito masular irakan nakunayakan essential masular ay ban entertain motion o koros mautung Thailand katsang nan wiya kupul ta Rahnwet o sa palpana subject to call koros masani ay Pwuhng masani show motion Pwuhng or Rahnwet trial Kommal tier.